Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahan bada marueba pau. Manipur Bidhan Sabha na NRC Satnahanaba Inkumja Lisingani Kunito de Loki Warep, Nahona Session Hanbagaluna, Masibu Satnahanaba Kendra Taksin Bahina Warep Lokre. Mukhyamantri Nongthoman Biren Hari, Manipur Singi Jila Krada, Kul Amasung Missing Kai Hen Hengalapagi official data lere. Churachandpur DC Amadi SP Office to guide the May Taki Bigi Todoka Mari Lena, FIR Nipan Lokale, Myoy Kunrob, Masakambangam Lehaina, Mukhyamantri Nongthoman Biren Hari. Manipur Tuli Bakamuki Irang Asi Laksin Nabahonabada, Manipur Police Person Mapan Sikre, Marpudrani Pan Aso Opan Nang Lehaina, Ngasi Manipur Bidhan Sabada, Mukhyamantri Nongthoman Biren Fongdokre, Amasung, Rashtrapati Draupadi Murmu Nahari, Bharat Asi Malemda, Nupida Sakti, Pibagi Achoba Kudam Ama, Oiratli. Manipur Bidhan Sabha na National Register of Citizens NRC Sanhanaba Inkumja Lisingani Kunitogi August Mangada Lokibo Warep Ngasi Nahona Sesin Hanbagaluna NRC Asi Rise Asida Tabakta onto Anaba Kendra Sakada Taksin Bahaina Warep Lokre. NPF MLA Sri Lesio Kaisingna NRC Sanhanaba Sabhana Warep Logduna Kendra Sakada Taksin Haiba Private Member Resolution Amangasi Sabada Pukalaki. Kona Private Member Resolution Adu Sarkari Warep Ontoktuna Kendra Sakada Taksin Naba Warep Loki. I beg to move the resolution that this House resolve to reaffirm its previous resolution passed on 5th August 2022 and also to urge the Government of India to implement National Register of Citizens NRC in Manipur in the interest of the state in particular and of the nation in general be adopted. House Nayabilabanina, the resolution, this House resolved to reaffirm its previous resolution passed on 5th August 2022 and also to urge the Government of India to implement National Register of Citizens NRC in Manipur in the interest of the state in particular and of the nation in general as adopted. Sarkar ki warep adu khanab saruk yaraduna Mukhyamantri Nongthoman Biren hai hauzik laidiba sarkar asi miangri yaifanaba amadi yellow mi singi tungi punsi kannaba hotnaba asina singba thabak singda ahenba miang thamduna thabak tawba sarkar ni masina maram oiraga ain kaina sanglakpa mitop sing khangdoknaba sarkar asina inkumja lising ani kunithoi da NRC chanhanaba warep lauki mangnai Manipur gi singi jila khara maruina Churachandpur Kangpokpi Chandel Amadi Tekno Upalna Singbada Kul Masing Kahen Hengalapa Amadi Missing Kahen Hengalapagi official data later. Asikuma Pibam Asi Sarkana Yamna Lumna Lobagaloina, Yellow Missing Tungi Punsi Kalhona Batabak Pakat Pani. Manghai, Mizoramda, Inkumja Lisingama Chamapan Yankai Matogi Matunda, Sanglapa Mitop Sing Lam Labor Yaroi Haina, Lauktopada Kanana Sukaisu Haide, Manipura Lisingama Chamapan Humpu Matoi Matunda Sanglapa Mitop Sing Kangdokani Hairubada, Sarkar Asina Akaknaba Pur Amada Atamana Singna Bani Haina, Land Nat Sandok Yawi, Sarkana Tauriba Tabak Sing Kanaguma Purup Amatada Singnaba Late. Private Member Resolution Adu Pukalodana NPF ki MLA Lesio Kaisin Hai Ain Kaina Mito Kaya Sangsilakpa Asina Manipur Yawn Atopa Raija Kayadasu Achopa Chaithing Pire Lepa Laitana Sangsilakliba Mitop Singna Raija Asigi Demography da Sole Yellow Missing Punsi Semilon Amadi Resources Chaithing Piri Manghai Mamangda Matam Chana Mitop Kangdokpagi Tabak Satharam Labadi Ngasi Thokliba Irang Asi Thoklam Dabasu Yai Kanabaduda Water Resources Mantri MLA Singh, MD Abdul Nasir, Thongam Shanti, Wahengbam Rameshwar, Sheikh Nurul Hassan Saruk Yaki. Mukhyamantri Nongthoman Biren Hari, Churachandpur DC Amadi SP Office to guide May Thaba Tokdoki Matangda FIR Nipan Lokotle. Tokdok to the Haktena Sino Senaba Myoy Kunrom Masakangbangamle. Police Constable Ama suspend Taurubagi Wahogda Churachandpur Tokiba Tokdoki Matangda, Congress ki MLA K Megasandana Sabada Pukalapa calling attention Paukum Piridana, Mukhyamantri Hai, Miangi Irang Aduda Nongway Paiba militant sing Yawagi Kudam Changdam Pangle. FIR Nipan Lokapagi Manungda case ani Amadi CBI da Sinakre. Mukhyamantri Hai Police Constable Ama militant single Laiminaba Tengnabadegi Mari Lainaba SP na suspend Toki. Miamgi Irang Tokringa Mamangda MLA Amana social media da Miam da Insin Baman Wapam Pongdoroki. Mahaki Mataktasu FIR Lokatle Tokdok to the Security Person Taru Kongjang Changshin Mioy Nipuhumdoi Asok upon Nanki Mioy Anil Ani Laki de Haina Mukhyamantri na Makataki.
Shiri Biren hai thogdok tu land record yauna maruiba che chang mai sakhiba leite maruiba record sing digitization tawbagi thabak ayamba loisilagle aduna record sing mangki gani haibagi nungnangingai oide Mukhyamantri na hai DC office ki ka ani SDO phamba mane aduga SC phamba ne ka ani mai chai adugo time ni devent org karle kanmang amok DC ki banglo aduga SP office kashu thudokpa tawde jikhlugum function tawri establishments in the effect of mangan tahalak record ki kari ki mangan nabugi tawpa aduga maruina international flag singharaga madai de khong na ne pagi lakpa mayam siamna thamoi kaini ngai hoiba government so ko yam nungai dana ko string action tawboya ba security ki life aduga leiba property kangada bani aduga yaringai mission projali shop kana ba restraint to hai basi makha paikhat ki bani FR nipan resa to busi ki manunda ani yemade arms ki kari ki yaw ba aduga kai ki khara ani yemade ko CBI da interest of the mi kun gumbo su hogi manunda identify tawre government di side gi sugumba thabok se makha ta na thok dana ba hai dana ko yam kan honari record na simba kero guriam da sokhiba thodona leite record se achana ko se mangana ba hill area gi oigera valley area gi oigera whatever record kuna mai ko digitization da roganda ko safe place thamanga me Shiksha Mantri Thonokjam Basanta Kumar na hairi Mairoi singi textbook jing chaliba tha asigi manungda mapung phana phanganaba sarkar na honari MLA Khumukcham Joy Kisan ngasi sabada Mairoi singda school authority singna textbook sing ningthina phanganba ngamdabagi matangda pokhalapa calling attention motion amagi pakum pireduna Shiksha Mantri hai Mairoi singi textbook sing namba amadi yenthopagi thabak asi Board of Secondary Education Manipur na tawbani sahi amada textbook lak nipan gi mathakta nammi Mangnai, Hausik Toliba Irang Amadi National Highway the Topa Tongan Tonganba Kudong Chadabakana Maram Oiduna, Lyric number that Se Pushilakpada Kudong Chadabakea, Mayok Nakibana, Lyric number that Tengtabani. Tabiriba Pawasi, Akas Bani, Imphal. Mukhyamantri Nongthoman Biren Singh Hari, Manipur Tholiba Kangluki Irang asi Laksina Bahonabada, Manipur Police ki personal mapan sigre, Marfudani Pana, Asok Apan Nangle. Manipur Bidan Sabada Congress ki Keranjina Hanglapa Wahangi Pakum Piriduna Mukhyamantri Hai, Togdok Asida Central Force ki personnel ahum siki, Humpu Mapan Asok Apan Nangki. Mangnai, Laikidaba Singi Imung Manung da Sarkana State ex gracia Kingi Makada, Manipur Police personnel Nipangi Kwaidigi Nangnaba Imung Manung da Keti Puron Pikre, Amagina Pinanaba Taurang Tauri. Masigi matakta soklaba police personnel singdasu kheti puron pinaba thabak paikatli mangnai Manipur victim compensation scheme gi makada asopamyoi marida kheti puron pikre Manipur police ki laikidaba personnel kharagi nangnaba imung manungda maram chaba yenglaga matik chaba thabak pinaba thabak lokot pa haure Congress ki Surja Kumar Okram na hanglapa wahang amasung makhataba wahangsigi pakom piroduna Law Singu Mantri Thongam Bisojin hai May ahumdagi haurakkiba hingsa asida Law Singi lamda kaya yamna mang tahan bagi haibagi matangda Raijagi Law Singu bibangna tijinba haure Haujik phawbada law hector lising manga chama kuntret mang tahan bagaloinana phaw metric ton lising tara manga chamri kuntratre mang takle Mangnai, irang asina solaba laumi lising mapan chamapan sumna amagi manungda laumi lising ahum chamri marfu humdoida ahan batangkaki oina lupa koti taranipan lak kuntratre pinanaba home bibakta khangankre masiga marilanana home bibagna mamang thagi kunmathoida home darkar leiba senpham sing thadokre ani suba tangkaki senpham pinaba laumi lising ani chahum marfudra mapan gi verification marilainaba deputy commissioner singna haujik chathari Kangpopi Police amasung taramapan suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana ngasi ayu Kangpopi jilagi manung chanalayba NKM Police Station na konba Songtun Village manaki umang singda thiyumagi thabak chatakre maduda improve mortar launcher ama mortar explosive ahum amasung primary cartridges ahum phangle Amaromda Technopal District Police Manga Suba Assam Rifles amasung kumanga Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana Technopal Jilagi More Police Station manung chanalayba Elora Hotel la thihumagi thabak chataki maduda kujuklai kya phangba ngamle hari magazine yawba .38 pistol ama improvised explosive device tara hand grenade ahum carbine marfu mangana singba polam sing phagat ki masiga marilena More Police Station da FIR ama lokot le hari Dhanamanjuri University ki makhada laiba DM Science ki Dhanamanjuri University Platinum Jubilee Hall ngasi University asigi Vice Chancellor Professor N. Ras Mohan na sangakre thoramdu wangang bada Professor Ras Mohan hai ingkumja lisinguma chamapan nifu tarukta lingkhakiba Dhanamanjuri College matamadu da Arts Science amasung Commerce haina khaidoklamde matam kuinadagi mapung phaba hall ama laitrabasu ngasidi seat capacity sama laiba hall asi sangaduna tungda tongan ba thoram sing pangthokpada mateng panglagani
लांजेनरक्तुना लेरिबा मियोइसिंगी सेमिलोन फगननबा पांदमदा मणिपुर सेवा समितिना सेवा भारती मणिपुर अमसुंग ह्यूमनिज्म फाउंडेशन पुन्ना सिंदुना निंगथोखोंगदा लेबा मांगोलगांबी कॉलेजदा हांगलिबा रिलीफ कैम्पदा स्किल डेवलपमेंट अमसुंग लाइवलीहुड ट्रेनिंग पांगथोक्रे थौरमदा माइपालो एंटरप्रेन्योर क्याना वांगांगकी लोंगमाई बैप्टिस्ट चर्च लिंखकीबगी 38 सुबा कुमोन थौरम ngasi चर्च असिदा पांगथोक्रे थौरमदुगा मरी लेना रोंगमाई बैप्टिस्ट चर्चेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राथाइपाउ रियामैना निंगसिंग युम्बी अमा माइकुम हांगदोकी अमसुंग सोविनियर अमा पुतोकी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की मतंग नोमुगी जिला थाकी वर्कशॉप नोने जिला की लोंगमाई लेबा डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोक्रे वर्कशॉप असी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इम्यूनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का खुसमदुना पुन्ना सिनबनी थौनोदुदा जिला दुगी सीएमओ डॉक्टर जेट कामई अमदी अतई हेल्थ के ऑफिशियल सिंह सरुक याकी मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुणे का खुसमदुना जाति थाकी सेमिनार अमा यूनिवर्सिटी असिगी कोर्ट हॉल ngasi पांगथोक्रे डिपार्टमेंट असिगी एलमनाई अमसुंग एल ताई मणिपुर चैप्टर की मतेंग लोनना पांगथोकपा नुमित इनी की ओइबा सेमिनार अदु नॉर्थ ईस्ट कल्चर लिटरेचर लैंग्वेज एंड एजुकेशन ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हाइबा हिरमदनी मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रोना गुवाहाटी लेबा कॉटन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्र देका याउना तोंगान तोंगानबा प्रोफेसर सिंह सरुक याकी ngasi थौरम अदुदा एन एजुकेशन टू एकेडमिक राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स कौबा लाइरिक अमसु फोंकी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाहरी भारत असी मालेमदा नुपीदा शक्ति पीबगी अचौबा खुदम अमा ओइरकली मांगनाई लेबाक असिगी नुपी सिंगदा खुदोंग चाबबु पीरबदी लम खुदिमक्ता नुपा सिंगदगी हेनबा ngamli ओडिशा की गंजम जिला लेबा बेहरामपुर यूनिवर्सिटी की 15 सुबा कन्वोकेशन वा ngangaduna राष्ट्रपति नाई मतम अमदा नुपा सिंगदना थबक तौरंबा आर्म फोर्सेस याउना अतई लम सिंगदा नुपी सिंग मथौक तौबा हौरकले मांगनाई अथुबा मतमदा भारत असी मालेमगी ख्वाइदगी चौबा अहुम सुबा इकोनॉमी ओइरगनी अमसुंग नुपी सिगी थौदांगा लोइनना लेबाक असी इंकुमजा 1993 फावबदा चौखटपा लेबाक अमा सोइदनमकी ओइरगनी राष्ट्रपति नाई मियोई कोटी चामा निफुरम लेबाक असिदा चादा 94 नुपीनी अमदी लेबाक असिबु चौखटपा लेबाक अमा ओइनबगीदमक नुपी सिंगदा हेना शक्ति पीबगी तंगाई फदबा लई केंद्र की सेल थुम अमसुंग कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री निर्मला सीतारामन ngasi अवांग नोंपोक लमदमगी लैंड कस्टम स्टेशन सिंगदा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज तरा वर्चुअल ओइना संगाख्रे थौरांग असिना करबार तौबदा हेना कुदोंग चाहनबगीदमक्तनी सेल थुम मंत्रीना बांग्लादेश की ngangkhai paringda leba असम की लैंड कस्टम स्टेशन अनि मेघालय की 3 त्रिपुरा की अमसुंग भारत म्यांमार परिंगी मिजोरम लेबा लैंड कस्टम अमदा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मापन संगाखी तरामरी सुब नागालैंड विधानसभा की ngasi अरोइब नुमिता भारत म्यांमार ngangkhai paringda फ्री मूवमेंट रेजिंग की मतंगदा वारेप अमा लौदुना पास तौख्रे ngangkhai paringda मी चथोक चसिन तौबा यानबा ngangkhai दा तारिबा मियोइसिंग अमदी विलेज काउंसिल अथॉरिटी सिंगा कुपना खननबा केंद्र सरकार दा तक्सिन बाहाइना सभाना मोट अमता ओइना वारेप लौनकी उप मुख्यमंत्री वाई पाटोन वारेप अदु पुखकी रिजोल्यूशन अदुगी मतुंग इना हंदक केंद्र सरकार फ्री मूवमेंट रिजिम लोकथोनबा अमदी भारत म्यांमार ngangkhai paring संबल खाना वारेप लौकिबा अदुना भारत म्यांमार ngangkhai paring दा तारिबा मियोइसिंग दा चाउन खुदोंग चादबा मायोक नहनगनी मसिदा नतना नाकल अनि दा खुंदारिबा मियोइसिंगना नुमित खुदिंगी लेबाक अनि असि लांथोक लांसिल तौदुना लौसुंगी थबक थौरंग क्यामरम चथरी केंद्र सरकार की थौरांग असिना मतम सांगदगी नाकल अनि की मरक्ता लेनरिकलिबा मरिदा अकायबा पीरगनी हाइरी अरोइबदा मरोइबा पाव मणिपुर विधानसभा एनआरसी चनहनबा इंकुमजा 2019 लौखिबा वारेप नहौना चेसिनहनबगा लोइना मसिबु चनहनबा केंद्र तक्सिनबा हाइना वारेप लौख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मणिपुर की चिंगी जिला खरदा खुल अमसुंग मिसिंग का हेन हेंगलपगी ऑफिशियल डाटा लेरे चुराचांपुर की डीसी अमसुंग एसपी ऑफिस थुगाइदुना मई थाखिबगी थोकदोक मरी लेना एफआईआर 9 लोकोले मियोय कुनरोम मसक खंगबा ngamle हाइना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मणिपुर थोलिबा कांगलु की इरांग असि लाक्सिनबा होनबदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल मापन सिगरे मरफुदा 9 असोक अपन नंगले हाइना ngasi मणिपुर विधानसभा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन फोंगदोक्रे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी भारत असि मालेमदा नुपीदा शक्ति पीबगी अचौबा खुदम अमा ओइरकली पाउ लोइजरे।